Utong ni datu do. Pemilik Malaysia ini nama orang dohonin mo. Opung musuhku parjolo do opung muda itu siapa? Masuk utong ni datu negara orang do. Usah wasiba butang enam. Sukum ma opung mi. Utong ni datu negara orang do. Sukum ma opung mi. Opung mi do parjolo. Opung mu do parjolo. Ada orang-orangan do kutu-kutuan do. Opung mu ma parjolo. Pun ala opung mu do parjolo dia itu di Portibio. Garis bawah majo. Utong ni datu negara orang do. Mako kareta di sukus na boy dapat. Sukum ma opung mi, opung mu do parjolo dia itu di Portibio. Utong ni datu negara orang do nikku do. Utung ni dia tu lau buah hosami. Butang enam mak. Bau ba makatai amang. Bau ba makatai. Zaman internet dah butang enam. Jangan untung ni datu negara. Hidrolik nama mak. Hidrolik. Makatai mi asam mertua ho. Kata mi rozan sirabun. Bau ba pakai Zaman hidrolik dengan internet. Jadi bolu utung ni dia tu mau pungmu perjolo do pungmu. Oke. Doh. Ini zaman modern. Dengar sih biar masih totoan. Jadi nomor panukur do natingala amang kan. Nah, perjolo masa mau pungmu ala no pungmu. Masuk mo na buta huruf do negaron. Baru wajib tahu sekolah. Jangan ambil masih totoan be. Jangan buta huruf betul mon. Mau dokon. Di nomor panukku nala amang perjolo sahali bau ba mapak kata. Baru masuk kono na do GPS. Butangin amma ba? Atur jiara bajo ko ubran pungmu. Jiara bajo hu mandi bajo sebitu dai atur nemo manon. Unang isi ho. Maluk kapung. Unang isi ho. Warna birong. Ang gimi ba ni si ang gimi unang isi ho. Dak konak kaning hosna. Dak konak unang isi ho. Butang ni butak ko butang enam. Butang enam dah tu. Kamu saupu sih. Udah kamu saupu. Zaman internet nama. Orang kecil abo ceo deh. Tidak untuk teho. Itu ada